Nareko amatengan ribicara, maka dari topan ritata perlu ki sadia moloiwi dua sewa-sewa. Perlu ki sadia moloiwi dua sewa-sewa. Tega yaro kumendre ki tanah Mekah pak dupe pak kasiwiang haji tapada cengilalu jamangan hak jita. Tapada cengilalu jamangan hak jita. Kuna rapi waktu ta ibadah fokus ke beribadah. Aja tosi na fokus ke macule HP. Pak biasa tuh ka jamaah tak matengangi matawa petania betul lah na perhatikan. Tapi HP na tomi atau tulina kecai matengai matawa apa ma video call si banana subhanallah walhamdulillah nah yang kani hajar aswa nah hijir Ismail nah subhanallah walhamdulillah tania betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui ceramah takziata rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolog bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta iya mana sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus Loria lema lebihna almarhumah Hajjah Maniang binti Abbas mamuarei ajo pangenna itarima lempui risese arajanna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko amatengeng maelo ribicara maega wedding irampe nekia upamulewi ia heceramata komentariwi ia rodendre ayat ribacai. Ternyata acara kita pada malam hari ini ipamulewi dengan mengajak kita semua bersama-sama membacakan surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya engkeri niakeun mamuare barakatna ia rodendre surah ibacai weddingi papole baraka lauria lema lebihna almarhumah mompoi pakutana rimakedanna ada apa dengan surah Al-Mulk maraga memang alep birenna ia tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadirin yang dimuliakan Allah, massamaturu sininna topan ritata rimakedanna ia surah Al-Mulk surah Tabaraka termasui salah di surah malebbi rilalenna akoram marajai. Saking lebihna ia surah Al-Mulk
rilolongangi dua telu hak desa rampai ala birena ia hesurai. Yang pertama, engka riwayat rampai rimakedanna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu fil laili, ia ronabita de namatin ro riweni hatta yaqra'a sanga dipura pinabaca alif lam mim tanzilu wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabita tungke weni tulina bacai surah as-sajdah alif lam mim tanzilu nan niya surah al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Pertanyaan, aga memang alep birenna ia hesurai khusus surah al-mulk engkah hak desa rampai, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin, nigi tau bacai surah al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah tungke wenni mana'ahu Allahu biha min adabil qabri. Barakakna ia surah al-mulk mancaji pallawai risesena pole ripacalanna ke burue gangkanna engka tohat desa rampai rimakedanna ia surah al-mulk di samping ria sengi surah al-mulk ria setoi surah tabaraka magina riasa surah tabaraka nasabak tabaraka pamulanna. Kemudian selanjutnya riasatoi surah al-mani'ah betuana surah pallawa nan nia surah al-munjiyah nan nia surah mappas salama. Pertanyaan magiro na riasengi surah al-mani'ah mallawa nan nia surah al-munjiyah mappas salama. Surah al-munjiyah mappas salama ternyata makede topan ritata tunji sahibaha min adabil kabri. Barakatna surah al-mulk mancaji papas salamai pole ripacalanna ke burue pole kuniro andre gurutta Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah salah sedi topan rita maraja penulis kitab fikhi al-fikhul islami wa adillatu narampe rimakedanna narekolokaki masyarakat buruk isunnakengi baca-bacangi wi aya-aya akorat tomatewi di kek burukna upa kulingi maka dan regurut tasyewah ba az-Zuhaili narekolokaki masyarakat buruk isunnakengi baca-bacangi aya-aya akorat tomateta rikek burukna. Jadi taparajai ka dampeng nareko engka makedadega aga dasar nama ngaji rikek burue dua mitu kemungkinan sabakna nareko de nama kura bacana nul itu kapas sale bacana aga sabakna man nasatoha kitana man nasatoha hak desetna maka de andre guru tasyewah ba az-Zuhaili nareko lokaki masyarakat buruk isunnakengi baca-baca ngi aya-aya akorat tomateta di kek burue. Pertanyaan aga naro ribaca maka dia andre guru tasyewah ba az-Zuhaili nareko yulle patem ikorange lebih kesipaha tapi jama-jama lopo ya ma patem koraku kek burue nasabak mawer ia roma patem korange di kek burue oleh karenanya engkariasa surah-surah pilihan. Pertanyaan tegai naro riasa surah-surah pilihan taparajeka dampeng ia hematu uram pewe insyaallah engka mana dasarna tapi aja na uram piangi hak desetna tega yaro yang pertama suratul Fatihah yang kedua 5 ayat pertama suratul Baqarah 5 pamulanna alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi letu ulaika humul muflihun 5 ayat pertama tambah ayatul kursi tambah 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati amanar rasulu sibawala yukallifullahu nafsan illa wus'aha 5 ayat pertama Al-Baqarah
tambah ayatul kursi, tambah 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Nainapa surah Yasin. Nainapa surah Yasin. Engkau hak diserampai maka de Nabi tamanda khalal makabir. Nigi mata maiwi akke burukenge. Fakara ayasin nainapa nabaca surah Yasin khaffafallahu anhum yawma idzin barakatna surah Yasin iringen-ringengi pacalan nalapot tomate dilalenna ya ro'osoy. Surah Yasin. Pura surah Yasin ia naritu surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk ia nahedendre irampe. Pura yaro alhaakumut takatsur. Ia rodendre irampewe Al-Fatihah, Al-Baqarah, Surah Yasin, Surah Al-Mulk, Surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, tabbek kasih senamana miri baca. Ia romalewe eri baca, ia naritukul huwallahu ahad, Surah Al-Ikhlas. Wek kasiaga ribaca, maka dan reguru tasyawah ba'az-Zuhaili, narekoyulle pak genne iwek ka 10 2 makuling, wek ka 10 2 makuling. Tapi narekode naule genna wek ka 10 2, wek ka 10 nasi semak kuling. Tapi sisa lasik di tomi je. Ya. Pertanyaan tege dasarna jadi 12 kali atau 11 kali. Maka dari engkah diserampai riwayat an al-Imam Ad-Daruqutni. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mamarra alal makabir. Nigi lalewi akke burukenge. Fakara akul huwallahu ahad. Nainappa nabace kul huwallahu ahad. 11 marrat. Weka 10 set di makuling. Gufira lahu bi'adadi ma fiha. Majepuria dan pengiritu dosana singega tomate ia engkeri lalennaro akke burukenge. Kul huwallahu ahad 11 kali. Nainappa kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas masing-masing 3 kali. Nareko yulle baca manangi alhamdulillah. Tapi narekode nato sempat baca manangi idik mani pilewi tega na kira-kira malomo nania masagena riseseta. Ia na hedendre baraka na baca korange dike burue. Selesai baca Quran kita baca doa. Mompo sipak kutana. Magiro na topan ritata. Narekoloka ki masyarakat buru nelorengi baca-bacangi aya akoral biriolo tomateta nainappa baca doa. Ubakulingi, mengapa baca Quran terlebih dahulu baru baca doa? Ternyata makede penjelasan nato pandritata nareko ibacai korange turungi barakae. Nareko turungi barakae nainapa ibaca pak doangenge majepu insyaallah malomo natarima fongala taala pak doangeta. Jadi ufakulingi, mengapa doa di kuburan diawali dengan baca Quran terlebih dahulu? Nasabak kui baca ayat-ayat na korange turungi barakae. Nareko turungi barakae na napa ki baca pak doangan majepu iya na tu pak doangan malomo na pak dupangangi puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya na hedendre pertama komentari rodendre surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nareko amatengen ribicara maka dari topan ritata perlu ki sadia moloiwi dua sewa-sewa. Perlu ki sadia moloiwi dua sewa-sewa. 3 yaro. Yang pertama perlu ki sadia mate. Yang kedua perlu toki sadia amatengen. Ubakulingi, perlu ki sadia mate. Yang kedua perlu toki sadia amatengen. Sadia mate betuana idik mate. Sadia amatengen betuana sadia ki tarimai papetoto napuange. Kalau engka keluargata lele ripam masena puang Allahu Ta'ala. Pertama perlu ki sadia mate. Aga sabak nana perlu ki sadia mate. Nasabak kematian adalah kepastian. Tapi kematian rahasianya Allah. Amatenge anuman nesa. Amatenge anumat tentu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sinin nama kinyawai
pasti na penedingi mana ngiritu amatengi. Berarti kematian adalah sebuah keniscayaan. Tetapi kapan datangnya kematian, rahasiana fungala ta'ala. Degaga tahu mulai panesai, maka damaga pinapole amatengenna. Siapa tahu ripal lawangeta tapa engka mete maka daku utang tangai aleku samana macawe nak mate. Nareko engkan rampiaro tapa tongeng yaro adana. Maka daku tangai aleku samana macawe nak mate. Upana maka de macawe nak mate, macawe tongen itu. Agak sabakna pedek lau esoe, pedek tatamba umurue. Na pedek tatamba umurue, pedek macawe ton itu dikek burue. Tapi kapan kepastiannya? Wallahu a'lam. Rahasiana puangi. Walangi contoh. Di baru mudah-mudahan dek mana termasuk pau-pori mondri. Tapi samana nak deperi. Di baru beberapa tahun yang lalu, hampir sekitar 20 tahun yang lalu, ku kampoku engkaset di Tomatoa Malasa. Nariwetuna Malasa tapana puadangi anakna yaro engkai jagewi duangi wiribolai. Maka dana oli mana ni rumai sulesurem. Nasabak ku tange aleku joka nak matu esona salasa. Masele kasih anakna gangkana matalipo matulili noli mana sulesurna. Engka pole Papua, engka pole Kalimantan, mak depunga ku kampunge. Singkat cerita, narapi esona aha, mak depunga mana ni anakna, melawak dampek ku tomatoana. Aga sabakna, mate ni ambok sang ngadi. Nah sabak aha, nama kede jokana esona salasa. Narapi esona aseneng, dek gaga anak nama tinro weninna salasa. Aga sabak na mon romana mak doja na sabak mati ame ambokna. Walhasil narapi esona salasa, narapi arawenna salasa, ternyata dek na mate. Na ternyata nape kurang lebih 2 tahun labe enalele ripam masena fongala ta'ala. Padahal 20 tahun labe enapoya roh. Aga betuana ya rahasiana fongallahu subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah rahasia Allah, oleh karenanya perlu tulis dia. Yang menjadi tanda tanya aga naripas sadia. Nareko yahe melok ribicara maega wedding irampe. Tapi taparajeka dampeng engkah hak desekna nabi tarampe. Maka de nabi tamangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka de nabi ta nigi malai wirek dapat capur la ilaha illallah ijamingi tamak suruga. Maka de nabi ta man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi male wireka dapat capur la ilaha illallah ijamingi tamak suruga. Hanya saja dek mina kedana bita ijamingi dek nalepan ranaka. Wakuningi insya Allah selama engkau la ilaha illallah itiwi mate ijamingi tamak suruga. Dek mina ijamingi dek talepan ranaka. Oleh karenanya boleh kuni hak desa eripahangi rima kedana yang pertama dan utama yang perlu kita lakukan barak kuaga salama ki molewi amatenge di samping la ilaha illallah yang tak kalah penting perlu diupayakan aleta dek talepan ranaka. Tapi yang menjadi tanda tanya agame palepangi ranaka. Ternyata maka de topan ritata dega aga palepangi ranaka sangadinna dosa. Upakulingi dega aga palepangi ranaka sangadinna dosa. Nah dek gaga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana madosan itu
Bapak kuling, dega tahu, dega dosana. Nareko engkau mengaku dega dosana, madosan itu lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko asenah haji saleh. Engkau aku Tapa raja kak dapat kebetulan mi. Hadirin yang dimuliakan Allah, nasabak dek gagap palepangi riapin naranaka sangadinna dosa, maka itu berarti yang pertama dan utama perlu ripak dupa ia naritu maelo iri pade cengi toba elep biriolo. Maka yang paling utama yang dilakukan untuk selamat molewi amatenge ia naritu tapade cengi wi toba ta lep biriolo. Nasaba maka de nabita innal abdah la yuhramu lahur rizqu bidhambi yusibu. Nama je pun nase di rupa tau talawai dalekna nasaba engka dosa purana jama na asalama renge alomongenge molewi amatenge termasuk idale maraja pole ripong Allah Ta'ala mudah dan selamat menghadapi kematian itu merupakan rezeki yang besar dari Allah. Nah sementara maka de nabita talawai daleta gara-gara engka dosa pura rijama maka weddingi make betuang mancaji saba ina masus sari lolongeng alomongeng molewi amatenge nareko engka dosa ritiwi mate. Maka dengan demikian yang paling perlu untuk dilakukan ialah itu perlu ripade cengi toba tak lebiriolo. Bukan persoalan masuk surga atau tidak, tapi yang paling penting mudah-mudahan tidak singgah di dalam neraka. Gang karena biasa urampe pak doange kami nama kesinge tania pak doange tamak suruga. Ubah kulingi pak doange kami nama kesinge tania pak doange tamak suruga. Tapi pak doange kami nama kesinge pak doange dek talepan ranaka. Doa yang paling baik bukan doa masuk surga, tapi doa yang paling baik doa tidak singgah neraka. Agak sabakna tamak ki suruga belum tentu dek talepan ranaka, tapi upanna dek talepan ranaka berarti jaminan materu ki tamak suruga. Ia natu hikmana Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru ki tungke purata mas sempajam mangaribi nania purata mas sempaja subuh napa rengerangi ki nabita barak kuaga kupura ki mas sempajam mangaribi nania pura mas sempaja subuh ribaca iwe kapitu makuling Allahumma ajirni minan nar puang tapas salama ka pole ripacalanna apinna ranaka. Setiap doa memohon surga selalu ada doa tidak singgah dalam neraka, tapi meminta pertolongan dan meminta perlindungan agar tidak singgah dalam neraka tidak mesti ada doa masuk surga. Apa kulingi tungke engka pak doange yelau suruga tuli engka pak doange dek talepan ranaka. Tapi pak doange dek talepan neraka tidak mesti engka pak doange tamak suruga. Aga sabakna nasabakku dek talepan ranaka manessani tama suruga. Oleh karenanya kurma jelok rima kedanna kunihe melok ripade cengi tobae barak kuwaga dek talepan dilaran ranaka pacalanna fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ya pun aja samana sedih mau werek ya. Nasabak ibu kak na HPW samana mompo si dosai ya. Manontota talpisi samana mompo si dosai. Maka dengan demikian yang paling penting ialah itu engkaki berusaha untuk pada cengi wialeta agar terjaga dan terlindungi dari perbuatan maksiat dan dosa. Kalaupun ternyata sewa wetu pura kita lemak ri pelanggarannya,
pura kita lemak ridosena nia adoraka ngenge ajak tapeturen nuri pamasena fongala ta'ala nasabak si puraja raja na dosata lebih maraja pitu adam penna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iya nahe yang pertama yang perlu dilakukan salamat molewi amatenge tapade cengi tobat ta rifuang Allah ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa selamat menghadapi kematian? Taparaje kak dampeng sitongenna tega kak matazia mabiasa upat tamak ya agayaro sewa wetu Andre Guruta di Mangkoso. Andre Guruta pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Mandre elek kak si bawah, kebetulan si bola kak Guruta. Sewa wetu mandre elek kak si bawah Guruta. Nama tengangi mandre elek mak bicara ki. Tapa make de Guruta mupaham muaga. Magiro nareko engka anak lolo jaji ibangi widacolina. Tapi nareko engka tau madang ribicirengi ridacolina la ilaha illallah. Nareko anak lolo jaji Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi si senna tau madang la ilaha illallah. Utanga i Guruta malaka kesimpulan maka da Guruta makutana dek nama elok mengkalinga pape bali. Tapi pakutanana Guruta pakutana elok ima pak guru. Walhasil meteka maka da wallahu a'lam. Tapa maka de Guruta nareko engka anak lolo jaji ibangi widacolina. Nareko engka tau madang ribicirengi ridacolina la ilaha illallah. Pertanyaan magi naribangi dacolina lapong anak lolo iya tula palen nabange ipam mulai winasaba Allahu Akbar itu tu inasaba la ilaha illallah. Samanna elo iri puadal lapong anak makadawana peke ko maraja malampe sungemu. Tapi si pulampe lampe na umurukmu iya tu atu ngemuri lebok na tanai elok mitu pada lampe nasa dan nabange ipamulewi nasaba Allahu Akbar upayaka tutu imatu umurukmu nasaba la ilaha illallah. Aga betuan pura mana itu yang kalinga Allahu Akbar. Pertanyaan maku kwange iage carana na weddingi malomo mati puadai la ilaha illallah. Bagaimana caranya agar bisa sampai pada la ilaha illallah? Ia hewere kadaiwe malomola de ipau. Ia hewere kadai malemak de ripuada. Adu pana mi mawatang. Nasabak janganka sioloki malakala mau. Pa imal lagi wasiolo kuelo ikawit tawe na biasa tasaka sahadakna. Maaga naro nareko malakala mau. Oleh karenanya pertanyaan, bagaimana caranya agar bisa sampai pada la ilaha illallah? Maka dai bicaran nabange kupurani igorangan Allahu Akbar narekoelo kiletu di la ilaha illallah tapak dupai lebiriolo werekada ia engkai riolona la ilaha illallah tapak dupai werekada ia engkai riolona la ilaha illallah. Aga yolona la ilaha illallah pertama engkau werekada maka dah hayya alal falah, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan pada loki mail lolongi amau pekenge. Jadi al falah betuanna beruntung, al falah betuanna mau pe. Nekia ternyata bahasa Arab napak galunge salah set di bahasa Arab napak galunge ia naritu al falah pada leba oki na al falah set di mi pasi salai asak dunna mi bawang kuma sadui bacana al falah betuan napak galung kudek na sadu bacana al falah betuan na mau pe.
Oleh karenanya ya romagala bad di masjid na barugai tapada cengilalo tepuna. Akadalalo ki hayya 'alal falah. Ajak lalo tapak sadui, tapak gorame makada hayya 'alal falah. Upana napa sadui tapak makade pada loki mai mancaji pak galu. Sekarang pertanyaan, aga hubungan al-falah si bawa al-falah. Al-falah mau pe al-falah pak galung. Aga hubunganna maka dia tahu cata. Ia tu pak galunge simbol pak kareso. Karenanya kuelo ki mau pe mesti mati nulu pi makareso. Apa kulingi? Pak galunge simbol pak kareso. Nana reko eloki mau pe mesti mati nulu pi makareso. Nainya tu pak galunge dek nak kareso bawang. Nasabak make de bicara na pak galunge nareko eloki lolongo wasile maega nama deceng. Kuelo ki lolongo wasile maega nama deceng. Dua parelu ripakesingi. Pakesingi witanenna. Nanya kupura ni tatanang tapakesingi mi para kaina. Waku ni bahasa Pak Galu ya. Wakade Pak Galunge kuelo ki lolongo wasile mega nama kesing tapade cengi mi tanenna. Nanya nareko pura ni tatanang tapade cengi laloi para kaina. Aga betuanna kumak bicara amalak ki tapade cengi mi jamangenna amalak tak. Nanya nareko pura ni tajama taparakai laloi amalakta ajak lalo nama solang nasaba elok riaseng nania pujiale termasuk waktu haji wihe kumendre kita na Mekah pak dupe pak kasiwiang haji tapade cengi laloi jamangan na haji ta tapade cengi laloi jamangan na haji ta kuna rapi waktu ta ibadah fokus ke beribadah aja tosi na fokus ki macule HP. Pak biasa tuh ka jamaata matengangi matawa petania betul lah na perhatikan. Tapi HP na tomi atau tulina kecai matengai matawa ma video call si banana subhanallah walhamdulillah nah yang kani hajar aswa nah hijir Ismail nah subhanallah walhamdulillah tania betul lah na perhatikan tapi HP na tomi atuh syukur mungkin nareko masih kiri tapi dia na cek dia matengangi matawa pok macuri tatomi ma video call kana mana kane bolong-polongin nahe engkanya si megaladin rupa-rupana na fau tafaraje ka dampeng maga ni kira-kira nareko makui modele na ibadah karenanya tapade cengi jamangenna nenya ku pole ni tanah Mekah tapade cengi laloi para kaina aga betuana kupole ni tanah Mekah dek natu nawet dingi salah bicara apalagi mak bicara salah dek natu nawet dikit salah kedo apalagi kedo salah apa makalah letu yang kalian aku tapa make de tawe haji bawang mi oleh karenanya tapa de cengi mi jamangenna nanya taparakai laloi tapa kesingi wi jamangenna nanya tapa kesingi laloi para kaina makuniro amalae hayya 'alal falah nekia sebelum lanjut mompo pakutana kira-kira amala agaro kami nama kesing pape balinna sininna amalae makesim maneng tapi taparajeka dampeng engka dua elo urampe mohon maaf ku malampe-lampe ceramah jangan sampai ceramah kak teluk jang insyaallah dek mana malampe nah sebab mau lupuk metoni sedinge engka dua elo urampe tiga yaro satu tasapai naniata lelungi amala iya wedinge malandre ake gunana sapa ki nanya lelungi amala yang manfaatnya terus mengalir tiga diaseng nulle mate ni nadek pana nulle mate ni natuli make guna mupa amalata nareko makiro modele na selama make guna mupa amalata mu mate ni lari materu apalang kuni he paralunna amal jariyah tegena ya roh
seke wakape pasidekae membantu orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Si kesin na tahu kami nak gunai lori padan nari pancaji malebbi sempaja sunnae, malebbi baca korange, malebbi sikiri malebbi puasa sunnae, tapi si lebih nayaro ibadah pribadi ya senang. Idi mi penet dingiwinya menang, selesai ijamah, selesai apalanna. Tapi wakape masih dekai nulle mate ni, tapi selama makke gunamu pi wakape ta, selama makke gunamu pi pasti dekata, insyaallah lari materu apalanna. Iyana hemelo ilelunge. Tatare mega baca korata, tapi tatarotoi mega pasti dekata. Tatare mega sumbangat, tatare mega sempaja sunnata, tapi tau upayakan engkau wakapeta. Nasabak sempaja sunnae selesai ijama, selesai apalanna. Wakape nulle mate ni de napetu apalanna. Walangi contoh. Maka dia nabita al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur dega gapa malekna sangadinna suruga. Haji mabrur dijamin masuk surga. Alek birena roh haji tapi make de nabita ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Make de nabita saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim akan seperti ini di dalam surga. Napa tetongi pak jelok na nabita si bawa jari tengana, tapa make de nabita saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah akan seperti ini di dalam surga. Aga betuana haji mabrur dijamin masuk surga. Tapi dega aga jamina sirepek nabita. Tapi membantu anak yatim, menyantuni anak yatim, membantu orang lain bukan sekedar jaminan masuk surga, tapi ijamin ngisi repek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuan ya malek bihak jima berur tapi si pulek lebih na ibadah pribadi miaro, tapi menyantuni anak yatim berarti membawa manfaat kepada orang lain. Pedek make guna amalakta, pedek make sikit di sisi arah jannah puange. Kemudian masih dekaki na aleta tapendre aseng malekbi, tapi tatambe lebih na reko masih dekaki na tomatoata tapendre aseng. Aga sabakna na reko masih dekaki na tomatoata ipendre aseng matamai dalam kategori birrul walidain mapidecen riduai to pajajiata. Walangi contoh make de nabita ma'ala ahadikum de nama sussari sesemu tu menang idza arada ayyatasaddaqa lillahi sadaqata tatawu'in nareko ripallawangemu tu menang engka elok masideka nasabak pasideka sunnah. Idza arada ayyatasaddaqa lillahi sadaqata tatawu'in elo imasideka nasabak pasideka sunnah ayyaj'alaha an walidai naniakengi iya pasidekana untuk dua itu pajajianna. Maka dia nabita idza kana muslimaini selama iya dua itu pajajianna dua-duanya muslim selemana mua falahuma ajruha tomatoanna lolongan appalang walahu mithlu ujurihima nenia alena lolongan muto appalang pada appalan na dua itu pajajianna minggeri ayyan takisa min hasyai'an nadega gari kurangi appalan nasi kalice aga betuana alek birenna romasi dekai mau wakape na tomatoata ipendre aseng tomatoata lolongan appalang idi lolongan muto appalang. Contoh di Masjidil Haram yolona Masjidil Haram engka hotel battoa liwet tandrena na engka jang lopo ya sekna hotel aga senaya Grand Zamzam nekia
Ia ro geren Zam-Zam engka rahasiana. Agar rahasiana engkai taroki riasekna pintuna. Tapi mega jamaah pole Sulawesi dek nesengi bacana. Aga sabakna nasaba oki ara na dek gaga barisina. Ia narona anak pesantrenge oki gondolo. Kita gondolo nasaba engka oki ara na dek gaga barisina. Nah iya redik jamaah tak pole Sulawesi jangankan kita gondolo gondrongi lagi na bermasalah. Jangankan kita gondolo kita gondrongi lagi na bermasalah mufa. Maka na reko kita gondolo. Pertanyaan agama mau bacana ya roh. Ternyata kuni mondro rahasia na ya hotele. Maka de bacana ya roh. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramaini Asy-Syarifaini. Betuanna ia hotele wakaf na Raja Abdul Aziz yang diperuntukkan untuk dua tanah haram yang mulia, betuana Mekah si bawa Madinah. Aga betuana sininna wasselena ia hotele dipergunakan sebagai biaya operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya natu sabak nakutana Mekah di Masjidil Haram dek gaga celengan. Di Masjid Nabawi dek gaga kota amal. Padahal egana tahu. Benenge ogi pengurus masjid ku Masjidil Haram. Yakin ngak megalak dek kota amal na. Dah sabak masjid ta lagi na becuk mapak ku mena megalak dek kota amal na. Maka na reko mapak kilo puna ro. Dek pertanyaan magi na dek gaga kota amal na. Nasabak manesa ni paberek doi na. Engka ni hotel ewe. Wakaf na Raja Abdul Aziz. Tapi yang menjadi tanda tanya, igak bangungi. Ternyata yang membangun Grand Zam-Zam tania Raja Abdul Aziz. Tapi yang membangun Grand Zam-Zam adalah Raja Abdullah, rajanya Arab Saudi sebelum Raja Salman yang sekarang. Alena bangungi, tapi naniakeun nya hotele sebagai wakaf untuk tomatoanna. Yang disebut dengan nama Raja Abdul Aziz. Raja Abdullah bangungi, tapi nania kengi wakaf untuk tomatuanna. Maka ia nih contoh nyata. Maka dah dek tu nama gaga bahkan malebih nareko masih dekaki mau wakaf ki na tomatuata ipendre aseng. Ia nih salah satu contoh. Tetapi yang kedua dan yang tak kalah penting, malebih masih dekai. Malebih mengaji malebih mawakaf malebih masampaja sunnah tapi itu semua ia panama decel lebih na nareko nasibawai pi istiqamah. Nareko nasibawai pi istiqamah anan nungenge perlu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inkallah. Amala kaminan napuji fungala ta'ala amala mannen nungenge namu cek dek muna. Walangi contoh. Mumput kebetulan tapangke siruntuk kahe. Salah sedi guruna pesantrenge. Masabe pun na boleh kafang. Tamaraje ka dampe. Tahun derosi janci maka da elo ingka palek ku masih elo kata peta pasi kampoku ka kumai. Tamaraje ka dampe tahun 2019 yang lalu 2019 waktu naik jama rel kereta api narapi ni wilayahna Mangkoso kebetulan iaro lempuk naya rel kereta api engka akek buruken na 7 asen na yaro akek buruken na capoe waktu na elo ijama ipalete hekek buru mewa pak kamponge dek nama elok palete ke buru walhasil sempat berhenti pembangunan rel kereta api. Singkat cerita diadakanlah pertemuan ya rawat tuwe yoli toka hadere makutana ni kepala dinas perhubungan maka databe ustaz maraga tangak ta nasabak mewah pak kampunge Kumangkoso gangkana se dimi pakutanaku maka daka purametoni garo mangolok ku guruta magi napakuro pakutanaku nasaba upahangi makkedayaro masyarakat di Mangkoso engkamu panala tomatoa yang saya maksud guru tak di Mangkoso nareko mete niaro nalai tomatoa insya Allah pak kampungi sami wa ta'na
Mape bali ni kepala dinas perhubungan, disitulah kesalahan kami Ustaz. Nasabak sejak kita mulai bekerja, dek paneng kata ngolo di guruta. Singkat cerita, upasilitasi siruntuk guruta. Tapa make de guruta, kalau begitu, panesayon rona, pan tentui wetuna, oli ipak kampunge, engka pak matuk mak bicara. Singkat cerita, ipak tentu ni wetuna, engka tona onrona di masiji emat toangi. Macawe pole pesantren tak mangkoso. Engka ni masyarakat emak depungan, engka toni guru tak tiwi ikit takna. Ipersilahkan guru tak mendrek mimbara emak bicara. Selama mak bicara guru tak, deneng kana keda guru tak palete ikek burue. Deneng kana suro, deneng kana parenta guru tak. Ia mina pau mak keda guru tak wet di muatu ipalete ke burue dengan alasan darurat. Dalilnya begini, begini, begini. Selesai mak bicara guru tak, lesok pole mimbarae, materuk nasalai masijie, mendrek kuotona, rewet lori bolai. Lolo otona guru tak rewet, tapa sepakat mana pak kampungnya palete ke burue. Karamat narwadana guru tak, tapa sepakat mana ngelok palete. Nasabak sepakat ni pak kampung ngelok palete ke burue, engka ni pak cama si bawa pak kapolsek mewah kak siruntu. Maka de pak cama tabe Ustaz, masyarakat sudah setuju kuburan dipindahkan. Karenanya idik toyas sama turuki untuk pamulewi palete ke burue. Maka de pak cama idik Ustaz ya sama turuki untuk pamulewi palete ke burue. Mape balik kak maka dakak magatosi naya nama lolo mupa nake buruk tu ternyata maka de pacama de idi asama turuki nasabak guru tak pura mak bicara ku masih karenanya menantunya yang diminta eksekusi di lapangan. Gangkana maka dakak aku mapak itu pale kuat dingi esona arabak mangoloi upilei esona arabak. Nasabak engkah hak desek pura ubaca maka damamin syai'in budi ayaumal arbi'a illa wa kada tamma dek gaga anu made cendri pamulairi esona arabae sanga di ipasuku ide cenna rifongala ta'ala. Singkat cerita narapi esona araba engka tonga ni pak kampunge mak depunga engka tona hadere sebelum ipa mulai makai mak bicara ka. Maka daka nareko engka matu anu madece taita dek nama gaga ta bicara. Tapi nareko engka anu masalah salah talolongan ta sampuni batu malepang ajak nanalele ditoleng. Singkat cerita ipa mulai loka nak kukek burue ubaca ngepak doangan upa mulai we katelu lete kasih dikek buruk sualina ubaca ngepak doangan upa mulai we katelu lete kasih dikek buruk sualina ubaca ngepak doangan upa mulai katelu. Seterusnya petugas materuk makai sampai selesai. Si senna purai kae jumpa mana ni tomatewe. Kunihe engka salah set dikek buruk yang cukup menakjubkan nanyawet di mancaji ak gurung kek burukna toma-toma kunrenna lena toma lebih tae. Ya. Kude saleh senna hajjan nihaya. Ya. Wetunai kai kek burukna engka toira kena hadere toma lebih almarhum Haji Rama Mata engke hadere engka tomi alena hadere kamane sulusurna hadere sak bingiwi ikai kek burukna emakna aku asanna fongala ta'ala sisenna pura ikai jumpa tomatewe malopomu patahunna yaka mendre isulai kacinna suku mupa watakalena. Selesai ipalete kek burukna, selesai ilmu paimeng, makutana kak dilakena, diambok na lena to malak bitai. Maka dakak Pak Haji, mamuare iahe iritai anu madeceng. Elo kak makutana, tau siaga namate Ibu Haji. Mape bali makeda ya robeneku Ustaz mate tahun 2009. Siapa tahu nih roh? Kejadian hedendre 2019 mate tahun 2009 berarti 10 nih tahun ilemekna na ternyata malopomu patahunna gangkana makutana kak maka dapat Haji agaro kira-kira amalakna Ibu Haji monro mamekok cinampe na tapadek nasiaga etana naka ulunna
maku kue witak matana samana eloi miti we matai natahang ya rasa haru, bukan rasa sedih tapi rasa haru menyaksikan kejadian. Tapa mape bali maka databe ustaz nareko ia metoro nasabari dua kemungkinan. Aga yaro satu, iaro beneku guru pangaji. Sadiaki di guru pangaji tahu kada siang kedua ayana hedendre istiqomah. Aga yaro maka yaro beneku ustaz dek najamai sempajal 5 wettue sanga di kupi masiji emak berejama. Aga betuana almarhumah adalah orang yang istiqamah salat berjamaah materu wampai limana nasabak mari ngerangari sedi hadese maka defong Allah taala inna buyuti fi ardi al masajidu nama jepunna bolaku rilebok natanai iya naritu masiji wa inna zuwari fiha ummaruha tau engkai siarai ka rilebok natanai iya naritu tau iya engkai patuoi masiji samanna eloi makeda fongala taala kulokka ki mak berejama di masiji samanna tu fongala taala isiarai fatuba li abdin upuk pahasik dia rupa tahu tatahara fi baitihi mape pacingi ribolana betua nama jenne memen ni ribolana thumma zarani fi baiti nainapa lokas siareka ribolaku betuanna mak jenne ribolana nainapa lomak berejama rimasiji maka defong Allah taala fa'alal mazuri ayyukrima zaira waji iri siaraiye paka lebih tau engkai siarewi samana eloi maka dafong Allah taala waji iri seseku paka lebih tau mati nulu emak berejama gangkana kunihe para lunna istiqamah reweki di hayya alal falah yolona hayya alal falah engkau rekada maka dah hayya alas salah aga betuanna tapaka singiwi amalata tapi yang tak kalah penting tajagai lalu sempajata tajagai lalu sempajata tajagai lalu sempajata kuma kesini amalata maka sitoni sempajata yolona hayya ala salah engkau rekada maka da asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aga betuanna tapa kesini amalata hayya alal falah tapa kesini sempajata hayya ala salah ni kia tapa de cengilali tepet tak la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma kesini ai telue maka sini amalata maka sitoni sempajata made cetoni tepet tak la ilaha illallah muhammadur rasulullah lolan ni rilebok natanai nasabak semangat Allahu akbar kuna rapi matu wetunna insyaallah malomo turipuada la ilaha illallah. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah sadiaki amatengeng neyana he tuju ki makukwang ne kia wing kalinge rodendre maka da 10 anakna 30 apona gangkana meteka maka da upuk paha nasaba yang kalinge rodendre to mangaji yakin ngak maka da kat tania to lain apona roh berarti napiro sedi maka dia nareko ero 30 yang baca manangi berarti upuk paha karenanya perlu kisadia amatenga tidak ada anak yang ingin berpisah dengan orang tuanya tidak ada orang tua yang ingin berpisah dengan anaknya bikadri sururit tawasul takunu hasratat tafasul seukuran kebahagiaan dikala kita bertemu sebesar itu pula lah kesedihan dikala kita berpisah pedek marilah lepa pojita riwetutta si bawa-bawa pedek marilah letu pedita riwetutta masarang oleh karenanya air mata yang menetes bukan persoalan de nama gagam miti we matai de nama gaga terinyawai nareko na tuju ki amatengang tapi napa sengi nabita innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardahu rabbuna wedi jaji miti we matata masara atita tapi ajak lalo gaga napuada timuta sanga diamanan napurio fongallahu taala maka di sinilah dibutuhkan keikhlasan dan keredaan menerima ketentuan Allah
dek gaga ana elok masarat tomatoana iya ro iya pribadi nareko engka to talipongi kak untuk neloka matakzia natapa makede emakku mate tapi ya ro magati wengerang almarhumah emakku setiap kali ada kabar duka letui kak materu emakku wengerang almarhumah. Nah sabab beliau juga meninggal dalam kondisi mendadak. Si gandeng itu matoa orwanewe. Sebelum nasale bolai mengaji wiolo, engkani itu matoa orwanewe kumotoro da magen itu. Metila le kamar makanya aja yolo upa temek sisengi baca aku. Sisen na temek baca Qur'anna masuk ni pole bolai si gande lo botinge. Nah dek panarapi bolana botinge natapa engka insiden mabuangi pole motoroe. Nah reko iritai carana kecelakaan mega mupa tau malak dek panayaro nadek na mate tetapi makuto si ropa pitoto na puange ya roman caji saba begitu jatuh na sabak kebetulan ide nama bela pole ribolana sapi senna ikoko mendek ribolana sapi senna ternyata mataliponi bapakku maka de bapakku nak tega ki ya ro biasana lapot tomato ku matalipongi dua pakutanana tega ki nenia aga tajama tapi ya waktu edek na nakutana maka da aga na jama maka da mi bawa tega ki maka da kan kama aku mangkoso tapi maka de endre ko mai sisana maka de endre ko mai maka kan kasih di makalalenge yang kana mendre nak ternyata ulolongi tomato makunreye monro lengang napa kuli kul huwallahu ahad napa kuli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar materu kak mak depe riset dena ulunna wakatenni ulunna nasabak lima abiyoku wakatenni limanna nasabak lima atauku nainapa ubici dacolin nama kadaka ma tacoeri kak manasaweng kalinga nabaca iya ro ubacai selesai nabaca ro ubacai napa kuli si baca-bacana subhanallah walhamdulillah kul huwa napa kuli ya ro gangkana makada kasih ma tacueri ka manasaweng kalinga nabaca ro ubacai mette mani bapakku makadana aja nam tulik ganggu makmu elo ame senang gangkana dek nanang kau bici imon rinna pak doanga mani materu ubacangan dek gaga mainga makada tomallalan napale yahe walhasil nasorong isi bukunna nasabak lilana wita nasorong isi bukunna uret du isi bukunna yawa yase sisenna pura uret du isi bukunna nakapu timunna nainapa kak mette makada kak ma dek nagaga responna ubuka matanna wita ni makita teru tapa engkana uwe mata miti gangkana malaka kesimpulan makadana salai ka emakku materu ubici dacolinna ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun usapuru rupanna we mau enyinna nenapa upada sininna hadire maka daka sabarakihe nasaleki silalona lena yemma napa manangi maka keraka sininna ke hadire kutoniro upena dingi maka dama pakuro pale pedikna nareko nasaleki tomatoa oleh karenanya idik manenge engkamu patomato wata ajak lalu tapas sia-sia tomato wata idi engkamu patomato wata ajak lalu tapas sia-sia kesempatan tamapide cendri sesena engka tumatu wetu nompori ki sesekali elok mupi mitai cawa-cawa cak berukna nadek nagaga kesempatan elok mupi mengkalinge sakdana nadek nagaga kesempatan nasabak rewek ni mangolo ripuangi karenanya se di Indo naulle parakai 10 anakna tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai se di Indo na apa kulingi pak maker ya se di Indo naulle parakai 10 anakna tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai se di Indo na tengerangi Indo ta mutu maraga sibuk namu maraga egana jamanna kumala sai anakna nasalai jama-jamanna nalokap para kewi anakna tapi engka anak malasa indokna malasa ambokna deneng kana lomite tomatoanna dengan alasan mega jama-jamanna
Oleh karenanya ya engkemu patomatowatta tapak ajak lalu tapak sia-sia tapak kegune kesempatannya untuk mapidece lorialena sementara ia ro idi de inagaga tomatowanna pak doanga perlu tataru maega barak kuaga tomatowatta itarime di sisi arajanna fongallahu ta'ala. Sebagai penutup wengkalinge rodendre anakna almarhumah 10 tahun apona nape 30 ya di muparota tambah 30 termasuk ki mapidecen rito pajajiatta nareko idi wijawijanna berusaha ki padecengi hubungatta padatta masul sureng ajak lalo ki gaga si bombe ajak lalo ki gaga mas sasa hanya gara-gara waramparang ia engke nasalai yang itu matuata taparajeka dan petega tega matasiah tudup utama ya he ajak lalu ki gaga si PK ajak lalu ki gaga masasa ajak lalu ki gaga si bombe hanya gara-gara waramparang ia engke nasalai yang itu matuata tataro-taroangi siri aleta tania toma tu di pakangke tu waramparange maga nama sasaki padata masula sureng tabage waramparange si bawa madeceng tapi ajak tasasa nan niata upayakangi ajak talupewi tomatowata tabage waramparange tapi tengerangi tawana tomatowata ajak tapat capuk manangi taweretoi tawana tega diaseng tak upayakangi dari semua harta yang ditinggalkan engkak kuro bagian mencaji wakaf yang kita atas namakan orang tua aga sabakna alena pakangke waramparange magina dek munah yang ngerangi riwatun na ibage iya waramparange termasuk mana ki mapidecen di tomatowatta bila kita berusaha memperbaiki hubungan berkeluarga termasuk bersaudara rimundi nasalaita duae to pajajiata saya kira mama deni ro ceramata rilalena kesempatan malek biewe elok mupak set ditari malampe tapi dua telu ni wita canunu namone onitoni set di bawah oleh karenanya mama deni ro sempat irampe rilalena kesempatan malek biewe mamuare ceramata iweni weddingi paturu pamase papole baraka naniatiwi decel lori idi manang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil marhumah Hajjamaniyang. Allahumma ghafir laha warhamha. Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waksilha bil ma'i was salji wal barat wa nakkiha minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Marratan ukhra ila ruhil marhumah Hajjamaniyah binti Abbas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.